Hagajing ile ban pen orlong ya kijing dawa ng sorkar bagadai ban thaw gilat kilenti ban num shashu ya ki kali kamai tourist ki badai na shabar jala bakinrong bej ki chaka chungo kai perthai ko all khasim mekhla tourist taxi association AKMTTA kelas dang ya kicing pakhang ki kali kamai tourist ki badai na shabar jala nadu ko por san baje jok khandru trek nailur arja option kadi kicing pakhang la penlong hakeleng ki chaka hakaba ki dikhot ka association ki labat i kali kamai tourist ki badai na shabar jala berkawain na ki chaka baka association kala penlong cipakhang kadai surok kerdam kala banlech sora kidkhat ka association kila itiru ki kot ki blotho ki madawa shaki kali kamai tourist bat batha ki bikit lech bej ki chaka nongwan sa chungokai shaki jaka chungokai hagani kesin jam ka association kila don hapren khatsan spa adu arjar teli ki kali kamai tourist ki bala shabat dah kerdam kala ke peni ba kicinghiar ki nongwan chungokai ka curba klam da pen mentoi pat khendiat ru ye jela ni ki banya kali kamai hag jela Kan bisa runang ke dari? Kan ये उल्टा उल्टा कीजिए यहाँ पे इंग्लिश पे लिखो या हिंदी पे लिखो हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से ठीक है यहाँ पे लिखा है आपको पता है यहाँ पे स्ट्राइक हम लोग आसाम में इन्फॉर्म किया है कि हमारा रहेगा आपको नहीं पता है एक दिन के बाद हम गुवाहाटी में आए गाँव में था नहीं कोई बात नहीं देखिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है ना तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप जाएंगे फिर आप ध्यान करके जाइए ठीक है ध्यान करके जाइएगा हम लोग का अभी पता नहीं है ना हम लोग अपना काम कर रहे हैं बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है बाकी यहाँ वहाँ क्या होता है बोल नहीं सकते इसलिए आप जाइएगा ध्यान से देखिए ठीक है ना इसलिए वही हमारा डिमांड है बोलने से आप जाइएगा आराम से Kani kasni yangi ka kaya baja bangi mihawan banyami madan kumni para nongnya kali namar ba kasorkar ngila ya kepat sa kasorkar ngila wan kendu bat chief minister do ngila kepat ya uba to ailat no yangi bangi nyok kamai bangi namar ngi wat ngide ki try muluk try jaka sane nga kadina seorang te ngila bun pelat ki kali namar kalat kamai jongi kamlong syu kala hiar sa ta hadu kata taba ngihap kamai tang license tayo ke kemudian bamja tang license sini ke handai kini kali bana sabar pada kiwan kamai man kasni kiyo dagi package te la long baki la wan rung hadu khuja jongi gimdai baki rung hadu tang ha yeng jongi la rung hadu khuja te mangi nginya bam da nginya kamai da ki kena samla menta pinpet ka sabalek ki bon ki balapas ki graduate ki balapas ki degree bafer ki line ki bafer ki la lek ki master degree ndai kila apply kam kat cewek PE ki post ibalai tang arspa laispa angut ru ndai ki brio ki apply ki bala buon siapa palan dia ka sarkar kam nak ban recruit ye ki te balai ka sarkar pada ka lek menti balai kam play lat menti kai iba kini kena samla kila play kila khit ki kali kila aku ban kamai ban yo ban kamai hi cheni saja kala jong te ka sarkar ru kade kan ban snap ya ka jingdawa ka jongi kam de ban silek menti sa kam ni ndai dah kali menti te mangiru nyimban se bangin hapya chakpat nginto chakmat kani kasni berdingkong bangi hiar madan ne bangi bat ikali asam bat ni ai ki pamphlets yaki ni ai kum ka awareness ru yaki
turis bat ngin persya gi turis bekiwan kai ni setenak bekiwan kai tambang ngi kepat cakap sorkar ba to bukan ailat yang ngi kan kita jaka singi tradisional mengiok kamai jakpo sama ngi de kan kas kila banwan ra kum hasilong ne hakan ngono ke destination bekiwan ra tangba balik sightseeing pada ngilek daki kali jongi kan kita tradisional jongi detang kan ngi kepat ngi ko pensingau syaka sorkar bat kinong syuki baro taman maki kiyo syong syuki ro de nak ada na damdan mangi pai ba kinyo ban syong syuki de kide ban sngap kan jing kepat jongi mdei bakin siwan kro ai ngi tang port election kin ka bangila ai syaka sorkar ru bat ngila keren syaka sorkar hakini tayo kisni binai ba ni dol gejing ki kinongnya kali kamai kalong kini kinongnya kali kamai terus ni kinongnya kali kamai bor khoi bahap ni ban pen sobhai ki terus kalong kum ni kedon kekentin ke boong the glory of the state shine through us as we are the one who can provide happiness to the tourists kata kadi kentin ke bang kwa kum kinongnya kali kamai ngi kwa iki turis bertolong kata kata yang ya ka arti ya ban pen khamai ma ban pen khamai biang ya ka RTA kata kalau ka reciprocal transport agreement kum baki way ki state kila ada sign mun ba jharkhand orissa west bengal sikit ni ai kila ada sign dengir ni demand ni kata dia ka taxation gajing pendunai ka khajana ha nang tapat gajing khang ni gini ki kali banabar bani support tourist spot ha tapat taxation so di ya kini hapo airport iki parking hapo airport Koltan Bazar bat Khanapara ma pindan taki designated parking spot na banta ki kali amal nang tapat bat ka ni ka app ban sinano e kani ka app khanang ba kini ki driver tourist ye provide ila ban register hapo ka hatu ka app khanang ba ka app ru kan ai direct contact yang ni baki guest nang mitin la ban book direct jese data kamdei lengba jong ki sim jong ki kali ru regila ban sim daka kerteng jong ki association ba fair di association ba fair khanang ba ka association pat kinla ban penya ikini ki kali kiba banlik kamai kan amar kidan hi sarai na po ingin so ngi ba penya jeki kali kamai ngitep ba man gas ngiru kadan ka traffic sharom ru ba kini ki balik tourist jeki mini balik tourist ngila ban penya na po rotation basis kan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya